tibiyag! Takla kan samot pare agapito. Ah, nay, apay anak ko ng tikas ta, pare Roland. Kasanasan kang awagan ni tibakla. Kat sikat ka na makikita nga aglablabay tilupot yo. Ah, Imbis ko manilaar ni nga asawam taglaba. ay, awan mo dakes na, no lalaki taglaba iti nagmurangan may, pare Roland. Ay no siyak. Jak itulok asyak taglaba ka dagiti murang me. Ni bakit ko ati paglabag? Ah, ay, Kasta ti malalaki. Ibaon na ti asawa na. Sana kasken ka, kabutang mo ti asawa. pare Roland. Ibabain mo ti pada malalaki no kasta dar aramidam. Si kakit din taglablaba. Kastam ka dilatan? Ay so, sisong awan ti asinso ti panagbiag yaw. Tadi ka mo't agtrabaho. Ah, Kay kayat mo kit din taglablaba. kayat ko lang nga tulungan nila arning asawa, tamabambanog mo't niya gaw-awir ka tagitan anak may. Oo, ti kunamkit day. May salasaw ni bakit mo, kumkumyapot kan, Ay. pabutbutan kan. Ni pare mo. Awan pa'y sir-serbi malalaki, taglablaba ka. Imbis kumaan nila arni, ti mga ramid iti dayta. Bakla! Saan mo lagtan at tutupan ni Roland? Amumatan ti ugali day jay akaaruba tayo. Jakmat kat tutupan, bakit? Binaybay aklat ta na sumana o iji paraangan ni taylaeng. Ay, saan anasaya ti kas jay nga aramiden na? Apay, no naglaban ti may sa lalaki, maawaganan abakla? Bakit? Ay, dayawon kakit dilakay. Taam mo atulungan nga asawam. Angam day jay a Roland, day tala agsugsugal ti aramiden na. Di na mo atulungan ti asawa na. Kanayon dapay nga agapa nga agasawa. Un nga raw. Ay, baybay am nga awagan na ka itibakla. Ta saan mo't nga agpaiso. Isua tibakla, taapaan na ti asawa na. Nalabas mo ti panangkan kan tsamukin ni Pitong akaroba tayo, Roland. Talaga mo ta pamaklaan day japitong, nanakulasa. Gaputa saanan amatagtagaray kan nalaing aglaba, awaga mo iti bakla. Nagagatto, pay ni Pitong. Anya? Kanayon ti panang dilaw mo kan kuana. Adda pagsasao, ako na, Roland. Di mo maibabati tao, anap akong baba. Ha? Kita, oray no pagsasawa mo, unkat di nakalagtatutupan. Deng-deng kan nalaing nagiti bagbagam. Pakibiyangan pa ti panagbiagda nga gasawa. Apay baknang kaya, tay bagam nga awantasin so ti panagbiagda. Nanakulasa. Adan to pa'y utang mo kanya ka di mo pa'y nabayadan, Roland. Agbayad kan, tasingiran kaitan. Apay ngamin apagpupudutam ni Pitong akaaruba tayo. Kat awan mo ti mading aramiden na kan karolan. Masigurahan na nga ro na makakitkita kin kuha ng aglablaba. Ati na pa'y tay babae no, aggalgal. Na, ay katkasta na ti biyag Tultulungan na nga rod nila arni nga asawa na. Ha, di mo to pa'y maaramid kanyak dayta. Ay, samardeng ka man Marseng. Malalaki ak. Jak kayo ti mapan aglabay ti nagmurangan tayo. Kababayin day tang aramid ti lalaki. Anya? Babae ti aglaba. Kaya nagluto dito balay. Saan kat alalaki? Ay, talaga bang kain ti utak mo, Roland? Na? Di mo amaw ti sasawam. Babae man kan lalaki, agpada at trabaho na amin dayta. Agluto kan aglaba kan dadumapay at trabaho iti unag ti pagtangan. Anya? Agyaman kakit di tasyak amin ti aglablaba kas kadaglut-luto. Saan kan nga babaon? Anya ti kaya't mga asawan Marseng? Anya nga tano saan akon nga aglaba iti murang mo. Ibaber ko laang dagiti badong anak karugrugay. Padasam nga ibabor dagiti lupot kaw. Tas ikati ibabor kaw. Ha? Naglastog kan tumit namin ngagsasaw. Gaputan na pa kumbaba jay tao, inkakit din luklukwan. Ibagbagampay abakla. Talaga amat ngamin. Kaya po, tapnoy bagak kang kamarseng. Masikura na kamangkit kita kin kuha na amang kay kayang itibatsa. Nukas jay nga aglablaba. Kaya pumutay na. Naglawa ti dalan dito'y parangan. Apay nga taya, si kapay lang mo ti masabat ko, bakla. Ay, pasensya kan, Roland. Among pitong, adaman malmalas mo. Ha? Tunggal masabat ka ngamin kat agmamalas ak iti sugal. Anya? So adya kon mapan iti sugalan. Tama nga no, maabakak tanay.
Si kamot tan tinasabat ka. Roland, Oy, di naman kita ang nakasta. Diyak kaya ti panangkit kitam kanyak. Abay, kursunada na kaya. Tapay akas na ti panang pereng mo kanyak, sige, labsan ka pwede ti dalan, Roland. Paano tiyawanan bay na pitang? Nagalas ti panagnana. Agkinikinikit eh. Ay, hapo, bakla talaga tiyawanan bay. Ay husto ba, ti pagsasao ako na ni Kabsat Kula sa Roland. Saan mo ang maibabati tao, anapakumbaba? Oray ka di mat si kananan. Kastamat ng tibagbaga. Agipulpulong kanyak ni Marsing nga asawam. Kanayo na pabainam ni Agapito na kasingsing paut. Saan ang matagtagaray? Nanang. Nagsasao ka kung namlan asino kaabak nang. Katawan mo't nga rod limpyo at trabahom, tamapmapan ka mo't lamakisog-sugal. Nanang. No nangabak kalat basit, ibagamon ananam ayon ti biyagmaw, ibagamon anabak nang ka. Mabalin ka din, nanang. Di kayo sumanauman dita. Apay nga nakanunungan nyo dahi apitong kat kabusbusor ka. Dayta nga rod kat, Roland, anak ko. Apay aya pagbubusuram di tao nga awan mo ti madingar aramidan naken ka. Ibabain na nga raw, dagiti kaskada kami ang malalaki. Agasam, isukit din taglablabay di karayan. Imbis kumani bakit na taglaba? Ita, patsyakon, tinaibaga ni Marseng, idinaminsan nga aldaw. Ano dahi ta, naibaga ni Marseng, nanang? Asika ti rumbang amaawagan iti bakla, tanaglaing kaso baong. At dapay atiw mo a babae no ag chismes, saan amalakdan tingiwat na nga agsaaw. Buisit. Naabak man nito sugal. Agsasaro nun ti pan nakaabak ko. Malas at... ay tawanan ba'y napitaw? Isumanin ti masabat ko. Anyamot na pan nakairanranana. No kaano nagmalasak iti sugal. Isumo ti pan nakasabat ko iti kabusbusor ka tao. At daytan tawanan ba'y? Roland, Ay, mabit man lang pitaw. apay ka de, Roland. Apay ka na yung nagsabat ta dito. Sa di na ti papapanam ta ka na yung ti pa nagsabat ta. Ay, mapanag iti balay ti Kabsat ka. Anya? Amo ko, no, apay mapan kayo ti balay ti kabsat mo. Mapan mo ilablabanan niya. Ay, kwa. Among pitong pasali-sali kayo ti dalan ka. Wano, iran-rantam ti pa nagsabat ta tapno makita na ka. Siguro talaga kursunada na kanya. Pitaw. Sige, panawan ka pa, Roland. Amagan no, orayin na kung ti Kabsat ko iti balay da. Anya nga tano saan kan nga agawid dito'y balay? Tagnaad kalaangan ijay sugalan, Roland. At dayta ka manin ako nakmarseng. Di nakman sitar-sitar na kasta. Kababayin ka dagiti ka aruba makangkangig ka. Ibagadan to kiti nakapadpadak da dya pitaw. Ay na, Roland, di kan matatao dito'y balay. Diyak mo numangmangan ka pa'y wano saanan, tasan ka matan nga agaw away. Diyak nasango tinangan itayan, tanay masak mo tinagsugal. Anya? At ka din naluto kasi dahil dita, Inapoy laang tada. Awan ti igatang ko iti sidaan ta. Ingkamot ngamin isugsugal ti kwartam. Imbes ko mga igatang mo iti naimas asidaan ta. Uston, di kan sumanaw dita marsing. Tsak kaya ti kastang ugali ba? Anya? Di nakipadpadak ni Pitong, ang mabutang itasawa na. No shock, ay saan nagbalin ti kasta? No labsampay tagsaw, para manang katalagan. Adto iti kwarta, bakay. Ay na, adamanan yawat mo akwarta kanyak, lakay. Ay katuan bakit ornongem dagita akwarta ngay nyawat ko ken ka. Agurnong takiday para ka dagita nakta. Ay na, agyaman ak unay, tanagsingpet tinagbalin nga asawak. Impatarimaan ni Manong agatong ti TV na kanyak. Kat inikkanak matin iti sangaribaw. Ay kat inawat ko matin adagos Ado nga minti amom at trabaho, lakay. Iso asaan ka amawanan iti panggedan. Amom ti agtariman iti appliances. Amom pa iti agmekaniko kan daddo mapay. Gapu amin day ta iti padas ko iti biyag. Bakit? Inadal ka tinagbalin at technician ken agbalin a mekanikaw. Ala, mabit lang tayo nakman gumatang iti naimas asidaan tayo. Amok mabisin kayon.
Urahin da kun kadagiti anak ta diti balay ta mabibi itaklaeng amapan gumatang iti kanen tayo. Buwisit ti gasto pa nagbiag. Awan pa makukwarta mat. Ay kat agsapul ka ang tapno adda kwartam. Dinak man diktaran, Marseng. Amok tararamidag. Naglaing ka nga agsaw. Ngam awan mat ti aramidam. Naglaing kanto pa'y ngagsugal. Ay, Marseng. Lalaki ak. Dinak isuro na niya taramidag. Ay narulan, no talaga matla ang alalaki ka akunam. Agtrabaho ka na sayaat. Ibagbagam nga awan ti asenso ti panagbiag ni Pitong. Ngam si kamat gayam ti awan ti asenso na. Sumardang ka man, Marseng. Masipat kan topay. Na, agpay sumat ti bagbagak. Apay ama kaungat ka ngay. Buwisit na talaga ti gasto abiyag. Pero muarak man lang. Awan ti baby ang iyong auray nagbartegak na lang. Adamat gayam kwartam nga igatang mo iti arak mo. Ngam apay nga rod nga agsapul ka kanyak iti makan, Roland. Naimos nga ron ti kwartak. Tenggatang ko iti arak kan pulutan. Dayta, ti madingaw galim. Kunamlan asino kabak nang nagsasao ka, ngam awan mat gayam kwartam. At dayta kayo manin ako nak. Apa ka na na sirmonan dak. Respetuan niya mat ate kinalalakik. Sana kakas kanipito nga kabutang na tasawa na. Apay, kabutang ayamot ni agapito nila arni nga asawa na kat saan mat. Saan dala nga agap-apat a kanayon da nga agkinkin na awatan nga agasawa. Di naman isakit na dya bakla. Takabusor ko na dya tao. Ibabay na una yung tipulimi alalaki. Anya, kabusor mo launay ni agapito, kat nagsingpot a tao. Saan a matagtagare kan nagagat? Anya na... Anay ka. Abay ngay. Day, apay ngay ngap aprusam day tachan mo, Roland. Lahat nga rin. Simakit ti tiyan ko na nang. Ah. Anay ko. Na, Nagsakit mo ti tiyan ko. ay saus, Dak may ton. Ti sakit na lang. Anay ko. Kas ka lang madandanagan, Marseng. Apay ka day. Ay na, intaray mi ija ospital ni Roland, Pitong. Inasitgak mat amin ng akaruba, katawan mat ti mautang ko kadakwada. Ha? Inturturod kun ti masidagkan ka, tamo nga dalata kwartam, Pitong. Mano ayati utangam, Marseng. Uray 5,000 kumalaang. Sige. Ikan ka iti 5,000. Un kayam. Anya nga min ti sakit ni pare Roland aya. Ay, kalat asim makit ti tiyan na. Anya? Di nan maibturan ti sakit ti tiyan na. Iso nga intaray min ija ospital. Nagsubliak di ti lugar tayo, tawan na pulos ti kwartami. Mala, mabitlaan nga raw. Tain nag-alaan dyan 5,000 ang utangam. Anya ka na ti sakit ko, Marseng. Ulcer ti sakit mo, una ti doktor. Anya? Naalam ka no dayta iti saan mo apanpanangan. Kan ko na ti doktor nga agtalinaid ka pay laang dito ospital iti sumagmamanungal daw. Taobserbaran da ka. Pangalan ta nga iti kwarta pagbayad ta. Kanigatang iti agas, Marseng. Imutang akin ni Pitong iti 5,000. Anya? Jay awagam iti baklaken kabusbusor mo a tao. Isumat gayam ti makatulong ken karulan. Anya? Kastala ti biyag ah. Jay kabusor mo a tao. Iso ti makatulong iti dakkel ken ka. Tay iso ti imutangak iti kwarta. Kababain baikit din, Marseng. Talaga kababain. Angamtay ko nakngarudan. Kastala ti biyag. Ibagakan ka jay bagbagada ng apagsasao. Di mo maibabati tao anapakumbaba. Tagtagibasitem ide ti kabibiyag da a pamilya. Ngam si kamet ita tinatulungan da. Iso nga agbalbaliw ka kuman, Roland. Ditan gagayam tinaggibusan ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di mo maibaba ti tao anapakumbaba. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Uy, amaw, adda lalaki ni Petra ang maestra. Nakitak ina iti may sa restaurant ijay ilay. Ay sus, agsangsango da nakatugaw, or orayan da ti order da.
Anya? Ay sus! Madinday tangis istorya manang Tonya. Sapay dito yung paraangan mi ti umay mo pag-istoryaan. Agpaiso timbaga kwa. Hoy, excuse me. Jakete Juan Anagan. Jane, kunam kanyak. Ha? Ayun anya. Jane gayam ti kayat mo anagan. Wen, iso ay Jane kunam kanyak. Wanya, agpa-pedicure ka kadi? Una, iso nga rod nga imayak dito'y balayaw ta agpa-pedicure ha. Ay, sige nga Ruden. Agpwisto kan tadalo sakta kakalkal yu asakam. Sige, papinta sumang. Okay. Kan amom Jane, ay sos. Kastaonay a make-up ni Maestra Petra, di nakita iti restaurant. Ay sos, nagpapintas iti gusto. Ha? Siyempre, agbirok mata. Takasanumot nga men. Kat adamot babae nila kay na. Ay na, isardeng munday tama ng Tonya. Jakaya tadeng ganda kita. Chismosa ka talaga? Ay saan man, agpaiso timbaga. Manang Tonya, an nadam ti panagsasawom. Tapno di ka maisarsarak. Ay sos, agpaiso timbaga. Saan ang makapaglibak ni Maestra Petra? Pwa! Maestra pa'y man. Tirumbang kan ko na, kat maikat a maestra. Tabad influence. Madiday ta nga gwarwaras adamag maipapan ka ni Maestra Petra, Juan. Jane, kunam kanyak manang. Wen gayam, Jane. Ay, Maestra amadi ti pakasarsaritaan na. Nadamag mo gayam day ta chismis. Wen, impadamag kanyak ni Lita, kan oray ni Simang. Kastamot ti istorya na kanya. Ay na, jakla kaya ti makibibiyang kadagita. Manang Edna. Kasama ti bagbaga ni Manang Tonya ditoy. Idi may nagpa-pedicure. Ngam tinubngar ko. Jak amin kaya ti mairamraman. Ngam, pudno nga taday ti adamag. Nga adda lalaki ni Maestra Petra. Jakam mo. Addaman ken awan ti lalaki na, awan bibiyang tayon iti dayta. Biyag na dayta. Pampanunutak ngamin, ano pudno? Awan amang ano ikatendan iti pagadalan apang isursuruan na. Ay, Immoral ti kastang aramid na. Iso nga ikatenda sigurado. Manang Edna, saan kalatan nga agsasao may papan iti dayta? Iti kasta, saan ka mairamraman? Kaamamlatan tabibig mo. Wan matkit di Ala, pugisan tanday tabuok mo. Ay, una yun day tabuok mo. Kaslawig. Alaman nga rod. Papintasam man ti buok ko, Jane. Tabarang umubinga. Sure, yes. Umubing ka talaga. Nusyak timang pukis kan ka. Ay, uray sa anak a maestra. Tanadalos ti aramid ko. Uray tagabalayak laang, taawan mading aramid ko. Tapay. Nagasat ka lakay. Tauray tagabalayak laang. Asyak ti tagalaba, tagalinis, ken tagaluto dito'y balay, tanadalo sa katao. Anya? Sa anak akaskin ni Maestra Petra. Pwah! Maestra agarang ganjang. Anyat sa asawam? At lalaki ni Maestra Petra lakay. Siyak mismo tinakapanagnog. Anya? Wanmat! Sa bagay, kasano nga min, asaan nga agsapol, kat saanin akayat ti asawa na, agbababae ti asawa na. Hoy! Tanya! Saan ano anyala ditan ti sasawam ha? Ipakat mo manenday tadyak kayat nga ugalim. Amom lakay, uray kastuyak laang asumanao, taawan madeng aramid ka. Anya? Wanmat! Iso nga adayo anadaydayo pay laang ti kinatao. Ngam dayjay a maestra. Ay, sumardeng ka man! Jak kayat ti kasta nga ugalim ha? Kunak tunay sardeng mo day ta kinachismosam. Ngam saan pa'y matlagayam? Uray tagpay so ti bagbaga. Huston kunak may. Sa bagay, kastala ti biyag No aglalaki ti asawa ti babae, agbabae mo ti asawa na. Huston kunak may. Isardeng mo ti kinachismosam. Tadi kanto maisarsarak. Hoy, mangibabayin ka nga asawa. Garang ganjang. Apay! Ano nga apay?
Maestra ka nga paiso. Ngam awan mo't manaknakan mo. Di ka maawatan, lakay. Naglalaki ka, saan mo nga ipakpakita ka dagiti ka aruba, tasyak ti maibabain? Anya? Sino tinagkunang at dalalakik? Dahit at ibagbaga ti ka aruba. Mangibabain ka? Anya? Imbabain ka? Kasta ka di? Katsi ka, ha? Nasayat ka di ti aramid mo? Saan abali kanyak, talalaki ak? Katgapo talalaki ka? Maaramid mo, ti kay kayat mo? Katsi ka nga'y, maestra ka pa imat. Awan aramid ko amade. Oh, apay nga rin si kati chismis na giti ka aruba. Nga da ka no lalaki, ma? Sana pud na dayta. Ha? Idarong ko dayta mang daddadaal kanya. Tonya, agdamagak man kan ka? May papanitian niya, ma'am? Asino ti mang chismis kanyak nga dalalaki? Ha? Ay, aduda, ma'am. Mas daawak ang amin kan ka, ma'am. Maestra ka ng aglalalaki ka. Anya? Ay na, maikat ka ang maestra, ano kastamlaang? Anya? Sa bagay, kastalatibiyag, ma'am. Nagsapol nila kay mo iti sa bali. Natural, ngagsapol ka mat iti sa balay. Sa bali ti tenor ti saritam, Tonya. Ay, sus, ma'am, likli ka mong ti lalaki. No di mo kaya't asyak mismo ti mangipulong kan ka. Ijay pang isursurwan. Wen, Ma'am Petra. Ni Tonya tinakaamuak nga adda kano lalakim. Iso tinang istorya kanyak. Nakita nakakano iti may sa restaurant nga adda kaduam a lalaki. Kan kastaunay kano a make-up mo. Gaputa syempre, nagpapintas ka iti sango day ta lalaki. Anya? Ado kami anang ibagbagaan na iti kasta. Saan na asyak? Panang dadaal ti kasto yung inaramid dito niya. Dinadaal nak. Ha? Idaron ko day ta babae. Mabalin ka ding agsaksi kayo? Talagamat nga iso tinakaamuan mi iti dayta. Iti damo, nilita tinakaamuak. Ngam idiin may ni Tonya dito'y balay. Inistoryana, nakita na kayo kano iti lalakim. Nagatal ti dila dayta babae Siya, awan bibiyang ko iti biyag ti karubak. Ngam iti dayta chismis, kasla naginteresak. Ngamin, may sa maestra, naglalaki. Katno ko nam nga idarom mo ni Tonya, adakan ka dayta, Ma'am Petra. No ko nam nga agsaksiak, sige, katalagamat nga iso tinagtaudan dayta a chismis. Sige, Ma'am Petra. Mabalin mong tekso. Dinggan amin nga dito'y barangay hall. Iti pan nakakitam kanyak iti restaurant, Tonya. Kaduak ni Mr. Lorenzo. Ti asawa ti gayem ko aka maestra ak. Napan iti CR ni Ellen nga asawa na. Iso adi mo nakita. Oo, imposible Iti dayjay nga aldaw, naggapo kami iti seminar. Kat nagdiretso kami iti dayjay a restaurant, tapno mangan. Sakbay ngagsisina kami. Naglawaan ti bakrang a pangalaan iti rasaw. Adda dito'y dagiti agasawa. Isuda ti mangipanagnak, apalso ti iwarwaras mo adamag, Tonya. Tinulagam dagita. Katap nagsardeng kan iti kasta nga ugalim, agmulta ka. Anya? No agkadkad ka, agkikita tayo laangan iti korte. Ha? Kayat ko ang mamulta ni Tonya, iti 30,000 pesos, kapitan. Malanggun daway ka matanya. Maestra ka pa'y matngaraw. Pagkortaan nakgaya ma. Sa bagay, awan siguron ati makukwartam a maestra. Taadda ngamin pangisir-serbiam. Gapo iti reyta nga imbagana, kapitan. Nayunak ti multa na iti 5,000 pesos. Agbalin at 35,000 pesos amin. Ay, agraraman ka,
talaga, awan babayin mo. Maestra ka lang awan manaknakam na, mananggundaway. Gapo itimbaga na nga awan manaknakam ko a maestra. Nayunak manen timultana iti another 5,000 pesos. A total of 40,000 pesos. Anya! Nagtakal ti multak lakay. Agasam nga iti 40,000. Gaputa di mo amo ti agpakumbaba. Nakarit kamot kano ngamin. Iso akasta tinaramid ni Maestra Petra. Mananggundaway kiti Dahil tati maganap mo. Naisarsarak kan. Oh! Nadyak ka no maitid day di amultak iti do alawas. Maibalod ak kanon. Anya? Maibalod na kanon ni Maestra Petra. Awan mo ti amok apangalak iti kasta kantidad. Iso makamukan. Di nagtulungan lakay. Saan? Makamukan iti parikot mo. Mangibabayin kakit di nga asawa. Lakay. Di na ibibigyan mo tinay taparikot mo, ha? Sulbarang aseksi ka. Tangay tangsit kamot ngamin. No kumata nagtindaw kalangan iti pamakawan ka ni Maestra Petra. Inalabit a pinakawan na ka kuma. Ngam salay. Ati nang si tamlata. Salbag kakit di nga asawa. Mangibabayin ka. Ay, dayta ngamin manang Tonya. Chismosa ka ngamin. Anya nga ita, di na isang sarakan. Ay, Jane, nagparparikutak. Pangalaak nga iti 40,000 pesos. Di mangiremedyo ka. Ta saan nga asi-asi dayta aparikot. No di mo maitid ti multam iti naikad nga aldaw, ay may balod kan. Anya mo tan. Agpautang ka man, Jane. Anya? Ay! Anya nga iti maipautang ko ken ka, katawan mo't kwarta. Ay, pangalaakon ngay. Diin ka mangilako iti dagam, ta iso ti pagmultam. Anya! Petra, sabong para ken ka. Sagutan kay ti sabong. Para niya day taasabong. Apay asaan aji babaen ti pangisagutan iti dayta? Petra, pakawanan na ka. Nagbasulakan ka. Awan kaming iti babae. Wen, ket ikarik, asaanin na maulit. Kaasi kamat. Gapo kanyak. Yar aramidan da kan iti chismis. Aga po tagbababae Agsapul ka kanumatan iti sabali. Nagalas adenggan. Pinagmultak dayjay anang ichismis kanya. Kasta ka di. Kaasi kamat bakit? Sorry Pakawanan na. Napakawan kan idipay lakay. Basta ikarim, adikan agbababae. Wen, saanin na talaga? Ikarik dayta, bakit? Imaya, tamakisarita ako makan ka, Ma'am Petra. Amangan mat numabalin, akisayam ti multa. Mabalin ka day, 5,000 laang. No anya tinaykadang ko, iso ti matungpal. Kan nakapirma ka ditan. Kano di mo na itad, itinaikadang aldaw, talaga apa ibalod kan. Tiliwan da kan dagiti pulis. Kat ikarum laangan iji pagbaludan. Ay saan ka di, Ma'am? Kasyam dagiti anak ko, ababasit. No maibalo na kasanuda. Awang bibiyang ko ni tidayta. No di mo kayak ti maibalod. Itad mo jay multam, nga awan kurang na. No anya tingkadang ko, iso ti matungpal. Agnakam ka. Ay, awan na talaga. Di nak mapakawan ni Maestra Petra lakay. Natangkan ti pangadang na. Awan bibiyang kuditan. Makamukan iti parikot mo. Binagbagaan ka iti nga nadam ti saom. Tapno di ka may sarsarak. Ngam di ka dimngag. Lakay. Makamukan iti parikot mo. Di nak ibibiyang. Nagalas ti ugalim. Mangibabain ka.
Titan gagayam, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Annadam ti saom, tapno di ka maisarsarak. Tampok ditoy, programa tayo. Kastala ti biyag! Ay na, ay. Makabanog at talaga ti aglaba. San abaleng, tamaudin daytoy apalaggaw-gaw ta. Buwan matindi ha. Sapay awan ni Mrs. Santos ita. Saan ta amaala adagos titang ganta? San abalen inkantulat na alaan na sumangpang. Wunin Maudin daytoy apanangigaw-gaw ta. Kalpasan na, ibilagtan. At yun titangdan nyo ang naglaba, Elena. Oh, awatam. 600 daytoy. Nagyaman kami, Mrs. Santos. Inton maminsan, dagiti kurtina kan ulas tilabaan nyo. Wan, madam. Rina, indagas kon dahi bingay mo. Ha? Naala kon titangdan ta ang naglaba. 400 matiinted ni Mrs. Santos. Anya? Nagado tilinabaan ta 400 laang? Iso matiinted na. Sana bali, addan to manin Sige. Paglabaan na tanto manan iti kurtina kan ulas. Kasta ti kunana. Ay, uray la nasugsugat ti ngum kasta laang titangdan ta. Ikan ka iti 200. Agbingay tan Unan Adoy. Agyaman na imbag lang nga igatang iti bagas. Una, isupay. O sige, inakon Kainak maggumatang iti si daod may. Sige. Bayamon no, day talaang tinted ni Mrs. Santos. Nagado jeli na baan may. Mano asa ko akawas dagiti apo na kan anak na. Bayamon bakit? Ay, nagregat kit din tibiyag. Aya. Saan ka nga minan na makilablabada Yan anay tayo nati matmatgadak iti panag-tricycle driver ko. Isopay kumamot ati matgadap. Sige, makamo ka. No kumatadda pagpungunak, aglako-lako aklaangan iti icebuko, wano merienda. Bayan, tagurnong ta. Kaano ang makaurnong tangay? Kat apag isulaang nga igatang iti makan ti matmatgadan na. Agananos ta ka di bakit? Kastala ti biyaga. Anyangay nga rod, kahit agpada tamit anak urapay. Sa anak matabak ng ana-asawa. Saan abale? Tanaragsak mat ti pamilyata, lakay. Dayta ti kaskalan. Elena, inta ka no agdalos ijay house ni Maestro Lando. Apay, adamanin mang renta. Wan, adda ka no taga-Korea amang renta. Gitnasken ka no amadalosan ta iti lasud ti duang aldaw. Taumaydan dito Di irugita itan? Wan irugita itan, tapno malpas na dagos. Ay naimbaglakit din, na nairuam ta iti kastoy at trabaho. Kat kabailan ta ti agdalos iti nagdakkel ang balay. Wan nga rod. Ay, talo akad saaran dahi ti abalay. Nagdakkel. Dakkel ka no ngamin ti abang na dayto Oh, niya, kumusta? Nagbit kayo mo ta nagdalos? Alisto kami, no dinalosan laang sir. Nasayat mo, tani. Aga pura dagiti umay agabang. Inton malam, malpasan sir. Itad kung titangdan nyo iti panagdalos nyo dito Inikang kayo pa yun iti bonus nyo. Oh. Antoy. Iawat yun kini Elena sir. Sika kanong tibang yawatak, Elena. Oh. Ay, Antoy tinakasobre. agyaman nak, sir. Insobreyo pa ilang sir. Una, talaga nakalasin day ta para kada kayo. Agyaman kami nga rod sir. Sige. Ipalpas yung arudan ti panagdalos yun dito Sige tamapanak itirwar. Kitag, no niya ti mabalin ko ang aramidan dita, ha? Sige sir. Ay na, imbag man ta inted ng titangdan ta. O sige, ituloy mo ti agdalos dito'y salas. Ta siya kung ti agdalos di tamay sa asilid. Sige nga raw. Takkalmat dito yung sobre ni Sir Lando Aswildo, 1,500 amin? Ay, nagsaya atin.
Ilamang ko dahito 5 gasaw. Oh, adto yun titangdan mo, Rina. Inala kong titangdan ko. Hay, agyaman nak. Addamanen igatang ko iti sidaan kan bagas me. Ni, 5 gasot? Titangdan tamad daytoy. Ayan nga iti kuna na abonos. Sangaribo ti karga ti sobre. Di inalak mo tin ti 5 gasot. Titulagan mi kat 250 ti may sangal daw. 2 nga aldaw ta, o di 500. Ngam ko na nga dapay bonus na. Ngam awan mo't gayam. Ay na, pagyamanan tan, tinted na. Ngala, agawid tan, tainak agatang iti maisaang. Ala, agkuyog tangarudan. Inakmat gumatang iti bagasming. Ne, nagadumat ga ti ginatgatang mo, bakit? Wan lakay. Uray sak, nakitsinda akmat, ta nagsweldo akon. Ay kat nagsaya atin ngay. Dakkel sakit di titangdan nyo kinirina ah. Una, dakdakkel kanyak Gaputa, nasiksika pa. Anya ti kayat mo asawan? Inalak ti bonus mi Uray, di namat amo ti linaon ti sobray. Nagkusit kan no kasta, bakit? Kasta la ti biyag No di kag kusit, saan ama nayunan ti kwarta? Ay, maditi kasta. Dakas day ta, bakit? Kuna na nga roden, ti kusit, dakdakkel to ti mapukaw na. Iso adi ka kuskusit, bakit? Ama ka no mabalsan ka? Nagadukit nga mo, maun? Bakit? Siyak, sa anak akusit. Diya ti agkusit. Iso asi ka, di mo aramidan ti kasta. Sana nasaya ti kasta? Anya, sana nasayaat? Kita man, nagadaw ti ginatgatang ko. Basta jay kunak, di ka kuskusit. Dakas day ta. Amangan no mabalsan ka. Maturog takit din bakit? Saan na day ti panunutan? Anyangay nga rod no sinaor na ka ni Elena. Agsidda awak ngamin lakay. Kuna ni Sir Landaw nga da bonus me. Ani nayunan na tay tanggan me. Ngam awan mat gayam. Amangan no, ang angaw na laang mat nga da bonus yo. No angaw na kuma, di imbaga na kuma nga angaw na laang. Seryoso mat iti panagsauna. Di pa dasem ama panto ka sa Rita. Saan mat adakas nagdamag ka ken ko anakit? Ha? Ang kanto ka sa Rita yung bigat. Damagin ken ko na. Pudno nga da bonus yo wenno awan. Tapno di mo pagatapan iti dakas ni Elena. 150 linaon ti sobre. Apay, manutintin na kan ka? 5 gasot, sir. Anya? Awanan na. Binukbukodan nan ti 5 gasot a bonus yo. Anya? Ay, kastagayam ti aramid ni Elena. 5 gasot ti bonus yo. Tatangdan nyo lakat nga ron tayo sa ngaribo. Ay, agyaman nak, sir. Dayjay laang ti kayat ko amaamuan. Kusit mat gayam ni Elena. Sige, Rina. Aglaba kayo nga rod. Tangay si katiim mo na nga imay, si ka nga rod ti pangitalkak iti lalabaan. Wan, ma'am. Ngam saan ani Elena ti kadwak? No di kat ni Wilma. Mala, makaammo ka. Kusit ngamin ni Elena, ma'am. Kinusit na idi ti tangdan mi anagdalos ijay A-house ni Sir Lando. Anya? Nagalasan ti kasta. Malagip ko, ma'am. 400 ka di talaga ti intedyo atangdan me, idi naglaba kami dito'y balayaw. Anya? 400? 600 ti inted ko. Apag isula atangdan nyo ang naglaba. Sa nabalit, anayunak ton inton maminsan. Ha? Kat no 200 lang ang tinted na kanyak, ma'am. Ta 400 ka no lang ang tinted yaw. 600 tinted ko. No kasta, kinusit na nga rod. Oh, makita yo, ma'am. Kusit talaga ni Elena. Ala, bayamon. Saan kon ngay ayaban nga aglabapay? Diyak kayat ti kasta nga ugali ti tao. Manipod ita, sikan ti ayaba. Ay, awanin bakit? Intaray jay kontraktor ti sweldo mi. Saan mi nga mo no sa dino itan ti ayan na? Anya? Inikan na kami langit ti sagsasangaribo.
Tawan ka no ti kwarta. Tagayam, intaray na matan. Kasano itan? Awanan na. Saan min nga mo ti pangsapsapulan mi kankwana? Ay, dakkel apukaw tayo di intaray na kwarta mi. Anya matan? Adda pa inam aribo arumbang nga itad na kanyak. Ay, sayang. Talaga sayang. Nagsakit tinakam ko. Ipapulisyo ko man ah. Juan, dahil tati inaramid mi. Ay, sampay awan ita ti panggadak. Tanimatan rin at ikay kayat dagiti pagtrab-trabahuan mi asigod. Ni Dunya Santos, di na kun kayat. Ni Rina ti kayat na. Saan na siya? Takasanumot nga men, sip-sip maut. Anya? Ibagbaga na ako sitak ka no. Iso adi na kun kayat ni Mrs. Santos. Makita mita. Dahil tati bunga ti kinakusit mo, Elena. Ha? Gapot akusit ka. Awanan ti panagtalak ti pada matao ken ka. Anya? Nagalas ti ugalim anya. Sip-sip ka. No anya laditan tinapan mo imbagbaga ka ni Mrs. Santos. Tapno si kati alaan na tagalabana. Apay, pag kunaam asip-sipak, Napan mo imbagbaga ako sitak. ta saan ka di nga isutipod no? Namin do adaras a kinusitan nak. Ay sana akot no dayta. Ay di ka naglibak. Kusit ka babae. Aga-agaw ka iti trabaho. Ado ti mabalin mo asirkan, Elena. Ngam awan agtalakan ka. Gapot akusit ka. Anya? Iso nga agbalbaliw kan. Tabarang addapay agtalakan ka. Panunuta ka na balsanta bakit? Apay ko maanabal santa. Gapot akusit ka. Kita dakdakkel pa'y agatad tinapukaw ta. Agasam nga iti innam aribo. Nagsayangan. Intaray jay busmi. Sakit. Awan pa'y panggadam ita. Kutsyak, talaga nga awan mo ti mangawat kanyak. Nga uray la kuma aglaba. Kun kunada nga amangan no tagi ko agkano jay bado da nga agkakapintas. Anya? Awan pa nagtalak da kanyak lakay. Isong agbalbaliw kan. Di ka nagkusit pa'y. Tama di dayta. Ay, wala. Saanon? Madigayam tirik na. No awan pa nagtalag ti pada matao kan ka. Nasakit. Gapo dayta iti kinakusit mo. Ngama, podno nga tati ko nam. Anabalsan ta? Aga po iti panangkusit ko kan ni Rina. Kat dakdakkal tinapukaw ka data. Patsyak launay akasta. Ay, Numadi ti aramid mo. Agbo nga matlaang iti madi. ay, sorry lakay. Ngambayam, saan ako ngagkuskusit. Lalabit, dinusanak ni Apod Diyos iti kinakusit ko. Iso dakdakkal tinapukaw ka data. Kan gaputak kusitak, awanin pa nagtalag kanyak dagiti dadduma. Iso adakkal matipukaw kun Taawan mat mangawat kanyak iti trabaho. Taawanin pa nagtalag da kanyak. Agbalbaliw kan bakit? Takababain ti kasta nga aramid. Ti panagkusit. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasaw akunana. Ti kusit, dakdakkel to ti mapukaw kenkwana. Tampok ditoy programa tayo. Kasta latibyan! Ay nalakay, talagang apalak ni Rose. Agasam, adaman na nagpintas nga aritos na. Sigagit dimet. Nuan niya laditan ti apalam bakit? Wan tasyak kat awan alahas ko. San nga importante day tayo tibiyag tayo? Nangruna kada tayo anak kurapay. Tinapatag. Saan tayo ngagbisin? Kayat ko ti agtrabaho, tapno maadda anak mat iti alahas. Anya? Ay, unay kan ayaminda. No agtrabaho ka. Kasanon dagiti anak ta? Asino nga iti mga iwan kadakwada? Di mangalata iti katulong. Anya? Ay, unay kan? Italak mo iti katulong dagiti anak mo? Agtrabaho ak nga rod. Saan? Bayam, tayo gatangan kanto iti singsing kan aritos mo. Ti kayat ko, tay kasla alahas ni Rose Ala, bayam, tayo gatangan kanto.
Kita mo, ada palda ka nagpintas. Kan ada pa'y sandali ko ang inginahan. Agasam. 800 pesos ti pinanggatang ko. Ay na, no siya. Jak maiturad ti agsandal iti agbalor iti 800. Dito yung matpaldag. 300 ti balor na. Nanginaunay dayta para kanyak. Igatang kulangan iti kawas dagiti anak ko. Anya? Ay na, minda. Gumatang kamot iti kawis mo, anapintas Pasig nga kukupas kan nadadait dagiti kawis mo. Sana bali. Tadamot iduldulin ko anapintas sa kawas. Usarek no kasta rumar kami. No income magpasyar. Iso nga iso? Awan ngamin kwartami nga igatang ko. Takasano? Awan mo trabaho. Nila ang lakay ko timang manggad. Adamot ngamin anak ko ngas asikaswag. Oo, kitsyak ngay. Adamat anak ko Day talaang taninanang ko ti mga aywan kadakwada. Naimbag ka pa'y tadananang mo. Hangam siyak, nabayagan apim musay. Oo, di mangala ka iti katulong mo. Awan nga rod ti maitangdan ko. Iso nga rod nga agtrabaho ka tapno ada maitangdan mo. Sana kaya't nilakay ko? Iso agan anos ka nga rod ano kasta. Di mo pa'y mapadasan ti agkawas iti napintas. Kan agsapatos iti nabalor. Sige Rose, inakon naibayag tamutan tinagsarsarita. Amangan noong tanak nilakay ko, tanaybayagak diti balayo. Umay kulabuludan tay dakkel abatsyam. Ay, kasi kamot minda. Batsulaang, di ka pa'y makagatang. Gumatangak to, inton agsweldo nilakay ko. Nyala, inkalat taalaan tay batsyak di ta paglalabaan. Ay, sige, agyaman na ka. Masairak iti imbagan ni Rose, lakay. Kasla pananguyaw kanyak, ti kasyang imbagana. Kastala tibiyag, bakit? Ti tao, masaktan mat. Dumteng lata ti pan nakasair iti biyag tayo. Kastala tibiyag, bakit? Anyamat tan ti kastoy abiyag tayo. Di mo pa basulan tibiyag Kaskalakan ni pare Romel. Awan lakit, sang kaibagana ti. Apaya kastoy tibiyag. Awan pa'y may bulbulsa, kunkunana. Tapod numot. Ay na, kastala nga ron tibiyag. Tasaan nga agpapada ti kabibiyag ti tao. Adda na kurapay, adamot baknang. Ay, lakay. Dahita lang amin apal mo ti agadaw bakit. Lakay. Kastay na kunakon. Ti importante, saan tayo nga agbisin kadagiti anak ta. Mapaadal ta ida na imbag. Sa bagay. Maawatak matkit di, lakay. Iswadi kan umapal ka ni Rose. Tani Rose, imado ti kwartada. Kastala ti biyag. Numaminsan, tinakurapay, bumaknang. Tibaknang, agbalin mo't anak kurapay. Kastala ti biyag, bakit? Dahit ati madlaw ko kada pare, Greg. Mayat mo't tan ti biyag da ita. Ay kat sikan na ti agsusweldo iti dakkel, pare. Ay, un nga rod. Ti ko na ni pare Greg, adda ka nun negosyo da iti syudad. Wen, kasta mo ti damag ka. Iso asaan tayo na mas dao, pare, no apay ang nagarbuitan ti panagbiag da. Wen na? Kastala ti biag met, pare. Wen, pare. Talaga, kastala ti biag ako nada. Da kami, ay na. Rigat lati adda, kada kami. Bastag salukag ka, pare. Ganti napatag, saan tayong agbisin? Sa bagay, Nadala ko mapagpuunan ta di agnegosyo tamat. Anya ko mga negosyo, pare. Urayan niya dita na, basta negosyo. Awan mo't nga rod. Sakit, saan pa diretso ti trabaho ta? Tamakyal alawagi talaan. Dayta nga rod. Ay, aganos talatan Takas talat ti biyag. Oh,
Napintas kan iti dayta suot mo? Adda parkya dar ayak. Di talaang ili. Sige ya. Bye-bye. Sige. Ay, naimbag pa ni Rose. Nurumwar, kaslabak nang talaga. Kundi shoulder bag, kundi high heel. Sakat, nagpintas ti blouse kan paldana. Agtiterno pa'y. Angam siyak, jak pa'y mapadasan ti agsuot iti terno. Lakay, inak ijay ili, inak makitsenda, ken agwagwagak man iti bado. Ah, Mangkitak man iti napintas a palda, wano bestida. o sige, makaamu ka. Itad kumutkan ka ti swildok ita alawas. Iso, makaamu kan. Tinaskan. Gatangam, dagiti masapsapol tayo iti kusina. Wan, amok dayta. Amangan mo't no igatang mo amin iti wagwag. Ay, Ah. narigatan. Saan tayo ang malamot day tawagwag? Bakit? Si kamot, nagalas ti saritam. Katuan, Mike. Wan, lakay. May salaang mat apalda, wano bestida ti gatangag. Di ka madanagan. Amok nga men, nga apalam ni Rose. Ta nagpipintas dagiti kawus na. Iso ako nak, nga mga no igatang mo amin iti wagwag, ta nataggedak. Saan mo't May salaang apalda. Sige, tay na agdigos, tagpaili akon. Minda, maawis kayo ita iti balay. Kasangay nga minja buridak mi. Ay, kasta ka de. Wan, umay kayo amin asa nga pamilya Okay lang, taado mo ti makan. O sige, no day tati kunam. Umay kayon to amin. Ta talaga nga agranak kayo ijay amangan. Ay na, agyaman kami, Rose. Wow, Pedri! Nagadoa talaga ti makan. Kompleto. Na, buwan nga raw, bakit? Ada salad, spaghetti, cake, lechon na baboy, lechon na manok. Ganda dumapay. Ay na. Makan, bakit? Sige, makan kayon amin da. Makatakdar kayo matlatan ditoy. Yalaan yun na iti anak yu iti kananda. When Rose. Pare, talaga ang nagaduti sa ganada niya. Meron. Kaslamot kan bunya. Uwan niya, Rod. Alakit, mangan tamat na. Ay, katuan Umaykan, giddan ta ang mga ala iti kanunta. Jakpay amon no anya ti una kapidutan. Pigutan ta amin Ato ti pinungan ko ayawid yo, Minda. Ada pa iyawid mi? Man, ato ngamin tinatda. Di may makan amin. Gana o makamin. Kasta ka de? Saan lang mat ada kayo ti inik ka? Uray dagi ti daduma di maray. Ay, agyamanak no kasta Oh, awata mo to'y sopot nga igam ko. Naktanganak ko. Agyamanak nga rod no kasta, Rose. Imbes nga ipakan mi iti aso. Alain yun tasayang man. Naglastog itang nagsarsarita ni Rose. Lakay. Apay, Agasem. Kunanakit din nga imbes nga ipakanda ka no iti aso. Alaan tayo laangan. kastala tibiyag Baknang dangarod. Kaslamutan kayarigan tayo ti aso no kasta. Saan man aday tati panunutan? Inton kwan. Ipakan kon iti aso dagiti inted na. Ay, sana. Grasya day ta. Kun may sa. Nadalos mo tamakan. When Saan, bakit? Sayang dagiti makan. Kanan tayo ta sayang mahit. Lakay. Saan asayangan ti makan? Nang runa no sana na banglas. Ay, kanan tayo Isupay nga ibusog tayo. Grasya day tan. Wenen Bayam latan, no niya ti panagsasaon ni Rose. Gagangay day tan kan kuana, taado ti kwartada. Lakay samsam, naamam ka din ti damag. Damag. Apay, agkalay sa ka na ya.
Anya kalay samot ngay bagbagam. Agkabaw kan sakit day. Sanak nga gabaw. Sika ati kabaw. Ti kunak, naamwam ka din ti damag. May papad nga rod iti anya. Apay, agkalay sa akan. Na, taulitan na. Minak man langan. Ala, mutuin tay ginatang ko nga sa'y. Aw, adaw. Inak man langan. Na. Ay, lakay samsawn. Tibayag day tasin ngay. Intad ko na. Kat no'y nalamitayang. Ayawan hintad mo. Muntaw. Wando saan ilistak daytan. Intad ko itayan kunakmag. Ay salbag ka mata bakit purita. Agkabaw ka talaga. Na. Ay, kabaw at talaga. Intad na kanukat awan man. Ilistak man laangan. Tabayadan to ti anak na. Nana Purita, gumatangak man iti asukar. Ato iti kwartak. Jay half kilo laang Ay, Minda. Nadamag mo ka dain. Ha? Ti anya nana? Ay, ni Rose kun ti asawa na. Nakabalod da itan. Ha? Ni, apay? Kasta ti kuna ni Mari Angelina nga ina ni Rose. Anya? Apay nga tanana? Ay na, aglakla ko dagayam iti maiparit nga agas. Druga! Anya? Aywan, Minda. Kasta ti kunatay pulis ngay mawag. At dadaitan iti pagbaludan. Anya? Ay, kasano itaan dagito'y anak da. Tagpadadamutan na nakabalod. No kasta? Illegal gayam ti trabaho da? Kanayon ko ida abagbagaan. Hanggang diidak impangag. Kanayon ko nga ibagbaga. Anasaysaya at tay awanan ngam ti addaan. Asaan anasaya at tinagtaudan na. Ay, anyan ni Rose. Apalak lakit din. Tagayam, dakas mo ti pagtataudan ti kwartana. Wen, bakit? Nasaysaya at tay awanan, ngem ti addaan, asaan anasaya at tinagtaudan na. Wen lakay. Ay na, inapapalak ni Minda. Ta nagpipintas ti arwaten na. Tagayam, dakas mo tinagtaudan na. Ay, talaga ati dakas, agpulong. Kasta ti biyag bakit? Iswada tayo. Agan anos tayo latay, ti kastoya kasasad tayo. Nakurapay tayo man. Ngem awan ti dakas nga ramin tayo. Wen, lakay. Ni Rose ka ni Greg. Nakabalod da. Gapo, tadakas ti aramid da. Kastala ti biyag Ti dakas, agpulong tumot laeng. Ditan gagayam, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo, anaadaw iti pagsasao ako nana. Nasaysaya at tay awanan, ngem tay addaan, asaan anasaya at tinagtaudan na. Tampok ditoy, programa tayo. Kasto ti biyag!